amahoro n'imigisha reka nongera mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wakadasohoka tugarutse aka kanya rero mu nkuru zidasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Nyamuneka ngira ngo muri kubibona yuko ngarutse aka kanya imbere ya kamera na murare nyinshi ku maso, akanyamuneza n'akamwenyu byose ndaza kubabwira impamvu yabyo. Turi ku itariki rero ya 16 z'ukwezi kwa 11 ni 2025, tugarukanye cyitwa update, tugarukanye cyitwa amakuru adasanzwe. Ibintu byongeye gukomera ndetse kandi byongeye kuzamba, ibintu byongeye guhindura isura. Igisirikare cy'u Burundi bongeye kukirahira aho binikaga. Nyamuneka ibi byose turabyinjiramo ndani tubabwire uko situation ihagaze. Nibibereye ahitwa Bukavu, nibibereye mu marembo y'umujyi wa Bukavu ahitwa Ruvungi. Ni igisirikare cy'u Burundi kigerageje kuzamuka ku muhanda Route Nationale 5 kiva ahitwa Runingo ndetse na Kiriba kizamuka mu mahurizo y'umuhanda Uvira Bukavu, mu mahurizo y'umuhanda Bukavu Uvira. Ibi babayeho turabyinjiramo byose tumenye uko bihagaze. Turaza kwikoza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ibintu byongeye kudogera, ibintu byongeye kuzamba. Igisirikare cy'u Burundi abasirikare bacyo bari gutoroka umusubirizo. Umusirikare baramuhereza ikibari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, agahita afata umwanzuro wo guciza ubusama akigira Tanzania kwaka imirimo y'amaboko, kwibera umukarani, agahitamo kwigira mu bice byinshi bitandukanye birimo Repubulika Demokarasi ya Kongo, kwiyakira imirimo y'ubushumba n'ibindi bitandukanye. Ese ibi byose biri guterwa n'iki? Kuki abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari guhitamo kwanga akazi? Bahisemo kuki bari guhitamo kwanga gukorera igihugu cyabo, bagahitamo kujya kwibera abakarani, abandi bakajya kwibera abashumba? Ibi byose biri guterwa n'iki? Ngimishara y'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB ngiri gukaturwa uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ese ibi byose biri guterwa n'iki? Byose muba mugomba kubimenya, tubyinjiramo ndani. Ibintu ntabwo byoroshye, bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje guhindura isura. Turaza kwikoza kuri situation idasanzwe ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD. Abatabwa muri yombi bari gutabwa muri yombi. Nyamuneka abo Evariste Ndayishimiye atunga agatoki ari kubatunga agatoki. Byose turabyinjiramo ndani tumenye uko bihagaze. Turaza kwikoza mu gace kitwa Makamba. Abanyamurenge bakomeje gukubitwa ndetse kandi no guhohoterwa n'abasirikare ba FDNB, aribo basirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Byose turabyinjiramo ndani tumenye uko situation ihagaze. Turaza kwikoza muri Kivu y'Amajyaruguru, tuze kubabwira situation y'igisirikare cya FARDC abacancuro ibyo babakoreye ahitwa Muriri. Nyamuneka agace kitwa Muriri ni agace kari hagati ya Buringa Byungu, kakaba kegereye teritwari ya Masisi, kakaba kegereye Kishanga, kakaba gasozi kegereye imisozi nka Kibati, kakaba gasozi kari strategique kuko biroroshye cyane kuva Muriri ujya Mariwano, biroroshye cyane kuva Muriri ujya hitwa Mutumoja, uzamuka mu byerekezo byitwa Byungu ugana hitwa za Nyamiyanda muri Warikare ndani. Aka gace kitwa Muriri rero FARDC yagerageje gukora operasiyo yo kongera kwinjiramo ku nshuro ya kabiri, ariko ibibabayeho. Nyamuneka icyitwa igisirikare cy'u Burundi ngo bacyoheje, barababwira bati tubemereye agahimbaza musiki. Niba ari agahimbaza musiki biriya mu gisirikare bariko babyita simbizi. Ngewe ndi umusivire wiyemeje kurwana intambara y'umunwa. Nyamuneka ndababwiza ukuri yuko ibintu byazanye ndetse kandi byakomeye cyane. Ndababwiza ukuri yuko ibintu byakomeye ndetse kandi byahinduye isura. Operasiyo yari yateguwe ko abasirikare bagera kuri 953
bari buva ahitwa Nyamiyanda, abandi bakava ahitwa Taweza bakamanuka mu misozi ya Buringa ndetse na Byungu. Bakimara kugera mu byerekezo bya Buringa mu mahurizo y'imihanda Route Nationale 3 berekeza ahitwa Muriri, nyamuneka ngo abasore ngo bateze icyitwa Mbushi. Mana yanjye, iyi nkuru ntabwo ndayinjiramo neza, turaza kuyinjiramo ndani ya ndani. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka muri operasiyo yabereye ahitwa Kagera, operasiyo yaje no gusiga uruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe bagize gute bafashe icyitwa Wazalendo zigera kuri 56 n'aba FDLR bagera ku 9. Ni mu gihe bibaye mu gihe aba FDLR ndetse n'aba Wazalendo bari bamaze iminsi muri iriya misozi ya za Rwamarehe, muri iriya misozi ya za Kagera, muri iriya misozi ya za Kinyambuhu, muri iriya misozi ya za Nyakakoma, muri iriya misozi ya za Tongo, muri teritwari ya Rushuru. Bamaze iminsi barazengereje abaturage, bajya kwiba inka z'abaturage, banyaga abaturage inka zabo, bakora ibikorwa by'ubunyamaswa, bafata abagore ku ngufu n'ibindi bikorwa by'ubunyamaswa bidakwiriye umuturage w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo wajujubijwe na leta ya Kinshasa, wajujubijwe na Tshisekedi Tshilombo. Nyamuneka ku munsi w'ejo hari umunyamakuru twari turi kuvugana wandikira kimwe mu binyamakuru bya hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndamubwira nti ibyo bintu biri kuba muri teritwari ya Rushuru nguhaye iminsi 3 uraza kubona igisubizo cyabyo. Nguhaye iminsi 3 uraza kubona igisubizo cyabyo. Mu burakari budasanzwe bw'intare za Sarambwe, ma 23 yohereje abakomando batagera no kuri 26. Irababwira iti mugende mwegere muri ariya mashyamba yegereye ikiyaga cya Edouard, hariya za Nyakakoma, hariya za Kinyambuhu, hariya za Kagera. Icyo mbasaba abenshi mubanzanire ari bazima, icyo mbasaba abari bwidegembye, abari bw'inyagambure mubazanye ari mayiti. Nyamuneka nguhereza icyitwa ripoti risasi na majoro hise mubwire n'abahaguye. Haguye aba Wazalendo n'aba FDLR n'abasirikare b'Abarundi bagera kuri 69. Amafoto n'amavideo yagihamya, niba ushaka kuyabona jya wandika ino nimero 078 58 70 237 mushyire muri groupe, nshyiremo amafoto n'amavideo y'ibyabereye ndani ya ndani. Ibintu ntabwo byoroshye. Tukiri muri operasiyo zakozwe, ndagira ngo twinjire muri operasiyo yo hafi y'ikiyaga cya Edouard ahitwa Kavinyonge. Ndagira ngo mwibutse yuko impamvu ibi byose biri gukorwa, ibice byegereye ikiyaga cya Edouard FARDC iri kubyoherezamo abasirikare benshi. Nyuma yo kubyoherezamo abasirikare benshi, bikavugwa yuko abangaba ari ingenza cyangwa se ntabwo nabitamaneko, kuko niba baba baje bambaye uniform ntabwo nabitanga na spy network, kuko biba byarangije aho ngaho. Ntabwo twabitanga abamaneko baje muri ibyo bice, kuko biba byamaze kugaragara yuko n'ubundi tayari baje bageze bate bambaye uniform. Bari guturuka ahitwa Karinga muri Beni, bagahita bamanuka ahitwa Zamuro berekeza ahitwa za Kavinyonge, bakapanira ku nkombe z'ikiyaga cya Edouard. Iyi ni operasiyo imaze iminsi itegurwa n'abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo b'Abanyakolombiya b'Abanyarijantine. Iyi ni operasiyo igamije kwataka umutwe wa M23 mu bice byegereye ikiyaga cya Edouard, imisozi irimo Kamandi, imisozi irimo iriya misozi yegereye za Kanyabayonga, iriya misozi yegereye za Rwindi, iriya misozi ya za Vitsumbi, teritwari ya Rushuru na teritwari ya Rubero. Murabizi neza yuko teritwari ya Rushuru, teritwari ya Rubero ni teritwari zegereye ikiyaga cya Edouard. Ibi bari kubikora bohereza bamwe mu basirikare muri ibi bice, ariko nagiye mbabwira nti aba basirikare n'ibi bikoresho biri kuza
kuzanwa aha za Kavinyonge, Hazamuro, mu byerekezo byegereye Masereke. Buriya ifatwa rya Masereke ni igisobanuro gikomeye cyo kwihaniza abasirikare ba FARDC, ni igisobanuro gikomeye cyo kwihaniza aba bacancuro b'Abanyarumaniya, b'Abanyamerika y'Amajyepfo. Nibyo byabaye rero mu masaha y'urukerero. Nyamuneka abakomando bagera ku 156 bagukubitiye icyitwa umusirikare w'umurundi, ariko umurundi ari kugorerwa muri no rugamba. Sinzi impamvu rwose, sinzi impamvu ibintu Everest Ndayishimiye atabibona, kandi n'abaturage be bamaze iminsi rwose babyinubira bavuga bati abagabo bacu bari kugwa ku rugamba, tugategereza yuko na za mayiti muzizana ngo tuzishingure, tugaheba mukatubeshya yuko bakiri ku rugamba. Abagore b'abarundi bamaze iminsi bavuga yuko bagomba gukora imyigaragambyo kugira ngo Everest Ndayishimiye ahagarike umugambi wo gukomeza kohereza abasirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko nta busaruro biri kubyarira igihugu cy'u Burundi, ahubwo biri gushyira haga abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Ababyeyi bafite abasore mu gisirikare cy'u Burundi baravuga yuko abasirikare babohereza muri Kongo bakababeshya yuko nyuma batahutse bavuye ku rugamba bazabahereza amafaranga y'ishimwe, bagategereza amaso agera mu kirere, bakababwira yuko ngo bari baragiye kurwanira igihugu cyabo. Ibi rero byabaye ikibazo gikomeye cyane. Ibi byo turabyinjiramo ndani ndagira ngo tubanze dukubite tubangura muri operasiyo yabereye za Kavinyonge. Operasiyo Kavinyonge, abana b'abakomando baturutse ku muhanda route nationale 5 ahitwa Rimbongo ku birindiro bikuru by'ama 23 biri muri Rubero. Intwaro zakoresheje harimo n'intwaro nini ntoya, ariko biravuga yuko cyane nk'intwaro nabonye mu mafoto mfite hano ndibuze kuba muri groupe, harimo za 12 PKM munabonye zo zakoreshejwe, kerekana na BM12 nayo yagaragaye ku rugamba, ariko ntabwo izi ntwaro ziremereye ntabwo zakoreshejwe cyane. Abasore b'abakomando bari bamaze kumenya yuko bato y'abasirikare b'Abarundi bayikuye Beni bayerekeza mu byerekezo bya hano za Kavinyonge. Abandi babakuye hariya za Katwa muri Butembo babamanura mu byerekezo byegereza Masereka w'umutwe wa 23 maze igihe gitoya wigarurije. Iyo operasiyo ntabwo nyigarukaho neza. Kavinyonge abasore baturutse ahitwa Burambo, abandi baturuka ahitwa Buheve. Icyitwa igisirikare cy'u Burundi kisanze mu kantu kameze nk'ibinika, bisanze mu kintu kimeze nk'uruziga. Mu basirikare 1000 b'Abarundi n'abandi 300 ba FARDC b'abakomando bari boherejwe. Ahangaha mbibutse yuko nta mucancuro wari urimo muzungu. Mu makuru mfitiye gihamya, nge nagiye mbabwira nta makuru nzajya mbabwira, nta makuru mfitiye ibimenyetso. Abasore b'abakomando bazamutse ahitwa Burambo na Buheve bakugotera icyitwa abasirikare b'Abarundi bari bamaze iminsi baranze no kuza kurwana bino bice, nyuma yuko bavuze yuko ngo bamaze igihe indege z'abasapurayingiraga ibiryo babibazanye hano za Butembo na za Beni zitakizana ibiribwa. Birumvikana yuko umutwe w'intare za Sarambwe warwanaga n'abantu bishwe bamaze iminsi barishwe n'inzara. Urumva yuko urwo rugamba rwari runoroshye. Nyamuneka babatangatanze bakimara kubashyira mu kantu kameze nk'ibinika cyangwa se ruziga. Abasore b'Abarundi, abagabo b'Abarundi, abagabo ba FARDC niba n'abawazirana bari barimo, ariko biravuga ko operasiyo n'abawazirana bari barimo bahitamo gukuramo iki, bahitamo kuzamura ibitambaro by'umweru. Biravugwa yuko nibuza abarenga 417 bafashwe nk'amateka. Mbibutse yuko intare za Sarambwe zavuze yuko zitazongera gushyira ku mbuga zabo abasirikare bafashwe n'amatekwa kubw'impamvu zabo zihariye za politike iri gukoreshwa na AFC M23. Ariko aya makuru yo yaba yatugezeho, nubwo batatangaza wenda ngo yakire kuri zino mbuga zabo za Twitter n'ahandi za Twitter, ntabwo twebwe twareka kuyamenya. Tuba tugomba kuyamenya kuko biba ari iby'ingenzi, Abarundi bakamenya ko bafite ibibazo ku rugamba. Abasirikare hafi 400
abasirikare b'abarundi 350 ngo nibo bafashwe mu mateka. Mbibutsa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akihakana yuko n'abasirikare b'abarundi bafatiwe ku rugamba, avuga yuko ngo ibi nta gihamya bifite ngo kuko n'ubundi ngo no muri M23 ngo harimo abasirikare b'abarundi rero ngo atapfa kumenya ngo abasirikare be anamenye ngamenye n'abasirikare basanzwe muri M23. Ibyo mwagiye mubyumva ko byateje n'ibibazo mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi rero tunyarukire yuko ibya operation zabereye za Rushuru, Rubero, Warikare mba nazinyuzemo nihuta kuko ngiye cy'ingenzi mba mpunga gatoki cyane ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi situation uko ibihagaze. Leta y'igihugu cy'u Burundi igisirikare cya FDNB bafite ibibazo bikomeye byiganjemo kuba abasirikare b'abarundi bari gutoroka igisirikare. Biravuga yuko leta ndetse n'igisirikare cy'undi FDNB hagiye kuba delegation cyangwa se inama igiye kwemeza yuko abasirikare b'abarundi bagiye kuzajya bima ibibari. Nyuma yuko abasirikare b'abarundi bari kubahereza ibibari bakanga kugaruka ku matariki babahaye, bikanavuga yuko abenshi muri bo babahereza ibibari bagahitamo guca inzira z'ubusamo bakigira za Tanzania kujya kwaka imirimo irimo imirimo y'amaboko, cyane cyane ino mirimo navuga yuko iciriritse irimo imirimo y'ubukarani, imirimo y'ubushumba n'ibindi bitandukanye bifitanye isano n'ibyo. Bikavuga yuko kandi ibi bibaye ku ikubitiro nyuma yuko mu gihugu cy'u Burundi ibibazo byiganjemo ko ngo umushahara w'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ukomeje gukaturwa uko umunsi ugenda uzaza undi, nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugirana amasezerano mu buryo bw'ibanga rikomeye na Perezida Kisekedi Shirombo. Bikavuga yuko rero ibi byose biri gukomeza guteza ikibazo mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi kandi bikagaragara yuko ngo mu gisirikare cy'u Burundi hamaze kugaragaramo icyuho cyane cyuko bamwe mu basirikare bamaze kuvumbura yuko ngo icyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko ari ryo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukoresha bamwe mu basirikare abohereza ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo guhangana. Ibyo byo twagiye tubigarukaho cyane. Urumva yuko ari ikibazo gikomeye ndetse kandi kiriwe uburizo, kandi ni ikibazo ubona yuko leta y'igihugu cy'u Burundi kukikuramo biri buze kugorana cyane ukurikije uburyo situation ihagaze, aho ibintu bikomeje kuzamanitse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ku ruhande rero rw'igisirikare cy'u Burundi, nyuma yuko ngo abasirikare benshi bakomeje guhabwa ibibari bagatoroka igisirikare, ngo ubu ngubu igihari hafashwe umwanzuro w'uko nta musirikare muri ino minsi ugomba kuzajya ahabwa ikibari, nyuma yuko ngo iki kibazo gikomeje kugenda kiyongera ndetse kandi kinaba igurizo mu gihugu cy'u Burundi. Bijyana nuko kandi ngo hagati mu ishyaka rya CNDD FDD tubihuza n'igisirikare cya FDNB hari n'ibibazo byinshi byiganjemo yuko bamwe mu badede bakomeje kwamaganira kure komunikasiyo za danje cyangwa zikomeye ziri kuba hagati ya Kisekedi Shirombo na Perezida Evariste Ndayishimiye, ziganjemo gukomeza kurizamo n'umugambi wo gukomeza kohereza abasirikare mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko biri kuvuga yuko n'abakomerekeye ku rugamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo batari kuvurwa nk'uko bikwiye. Rero ni ibibazo ubona yuko biri buze gukomeretsa kandi biri buze no kugenda binahindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Urabona yuko ibintu bikomeje kugenda bizambazamanitse kandi bikomeje kugenda binaba ikibazo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Nshuti bavandimwe n'ababwiza ukuri ko ibintu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibintu mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda bibi ikibazo ndetse kandi binaba igurizo, aho benshi muri twebwe turi kwibaza bati se ibi bintu biraza kurangira gute? Ni leta y'igihugu cy'u Burundi ubu Perezida Evariste Ndayishimiye uko umunsi ugenda uzaza undi arabadirisha abasirikare bamurinda. Uwamurindaga uyu munsi wari ushinzwe abasirikare bamurinda agiye mbabwira ibyandengeye ngoma baje mu vebo ngabo bagiye bakurwa mu nshingano zabo bari bafite mu nshingano kurindira umutekano Perezida Evariste Ndayishimiye. Nagiye mbabwira benshi cyane ba Premier Nonga bagiye bakekwa, ariko nyuma yaho ngo Perezida Evariste Ndayishimiye akaza kwisubiraho agasanga ibyo atekereza atari byo, ariko akavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye bitewe n'ibikorwa bitari byiza cyane kwikubira, bivuga yuko n'umutungo w'igisirikare cy'u Burundi n'umutungo w'abaturage b'u Burundi akomeje kwikubiraho, bikavuga yuko ari byo byose bikomeje kumutera igihunga. Avuga ati kandi nyamara nshobora kuba nakubitwa hababaza umunsi umwe cyangwa segonda rimwe bitewe n'uko nanjye ubwanjye niyizeye, bitewe n'uko nkomeje gushyirwa mu maraporo ku binyamakuru byinshi bitandukanye n'abantu benshi batandukanye mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi hatandukanye, bavuga yuko ngo
imitungo yagakwiye kugira uruhare abaturage b'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda yibikaho nanjye nagiye mbabwira hoteli yitwa Eva hoteli iyi ngiyi yateje n'inkeke mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya bikaba biri kuvuga yuko yemeye yuko iyi hoteli inyungu zayo ziba inyungu za abaturage b'igihugu cy'u Burundi nyuma yuko uyu mugabo yashinjijwe ngo kubaka iyi hoteli ngo mu buryo ngo bunyuranyije nyine n'uburyo nyine ngo leta y'igihugu cy'u Burundi ubundi yagakwiye kuba ibikoramo. Nyuma yuko kandi uyu perezida yashinjijwe kuba amafaranga ava mu mutwe wa FDLR asanzwe ashyigikira ku butaka bwe na Kisekedi Shirombo ngo amafaranga atagira uruhare abaturage b'igihugu cy'u Burundi ngo ahubwo ari we agirira umumaro. Nyamuneka ibintu ntabwo biba byoroshye, ntabwo biba byoroshye. Mbibutsa yuko uyu mugabo uko umunsi ugenda usaza undi yikanga icyitwa kudeta. Umugabo rwose ngo icyitwa kudeta ni ikintu ngo aryama yiteguye uko umunsi ugenda usaza ndetse kandi bishingira ku bimenyetso nagendaga mbabwira uko abadirisha abasirikare bamurinda, abakura aha bajyana aha, ahindura abashinzwe abasirikare bamurinda. Birumvikana yuko rwose ibintu mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitoshye ndetse kandi bikomeje kugenda binakomera. Bikanavuga yuko kandi hari inzego zishinzwe gutanga ibintu mu gihugu cy'u Burundi zigiye gukora amavugurura ajyanye n'uburyo imikorere y'itangwa ry'imirimo mu gihugu cy'u Burundi igiye guhinduka. Ni nyuma yuko ngo hakozwe ubushakashatsi hagasangwa bamwe mu bantu bahabwa imirimo mu gihugu cy'u Burundi usanga ari imiryango ya hafi ya bamwe mu bayobozi bakomeye b'igihugu cy'u Burundi. Rero bikavuga yuko ibintu mu gihe byaba bikomeje bishobora gushyira aharindimuka igihugu cy'u Burundi ndetse kandi bikanavuga yuko ari nayo mpamvu abenshi muri bo rwose ngo basahurira mu nduru cyangwa se ibibazo mu gihugu cy'u Burundi ubona yuko bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi binahindura isura. Reka mbifurize amahoro n'imigisha rero, mbifurize kumererwa neza. Amakuru yacu nakagaruka ni Karemba Aimable nk'ibisanzwe, mujye mwibuka kwibanira nanjye, gufyonda subscribe byo ni ingenzi, gusharinga izi nkuru zikagera kure rwose abakunzi bacu inshuti magara bakazibona. Mujye mubyibuka abaye by'ingenzi inshuti bavandimwe, umuryango mugari wa TV Duniani Kote. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima muri rusange.